Tšea ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. On the human trafficking charge, you are sentenced to life imprisonment. On the kidnapping charge, you are sentenced to 10 years imprisonment. That a court, in approaching Kelly Smith le ba bona molato mmogo le yena ba tlholetše bophelo ka moka kgolegong ka go timelela ga Jocelyn. We get lucky early this morning. One suspect has been handed over to the police. O Lorato Mongale yo a bolailego mafelong a beke o tlhole a gopolwa. We also celebrate an extraordinary life of a revolutionary giant, a mother of our nation, and a beacon of resilience. Molala tokologo Gertrude Shop o tla fiwa poloko ya legato la pele mafelong a beke. Thobela nako ya go loselela ditaba ke yona ye nna ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Botšhotšhisi bja bosetšhaba bo amogetše kahlolo yeo e filego Kelly Smith, Jacqueline Paulus le Stephen van Ryn ka kgoronkgolo ya tsheko ya Western Cape. Moahlodi Nathan Erasmus o hweditše gore ga gona bohlatse bjo bo gapeletšago gore go se lebelelwe ditatofatšo tša go thupša. Moahlodi o ba ahloletse le mengwaga e mengwe ye 10 ya go tšhabiša Jocelyn wa mengwaga e tshela. Kgoro ya hlotše gore Smith, Paulus le van Ryn ba se dumelelwe go šoma le bana. Kgalemo e bogale go ya go setšhaba seo se arogentšwego ke bosenyi bjo bo šišago bjo bo dirilwego ke bao ba bego ba swanela ke go šireletša le go boloka Jocelyn. On the human trafficking charge, you are sentenced to life imprisonment. On the kidnapping charge, you are sentenced to 10 years imprisonment. Because I've imposed life imprisonment, there is no need for me to rule on the concurrency of the sentences, because by operation of law it will be served concurrently. Moahlodi Erasmus o boletše ge Kelly Smith bjalo ka mmago Jocelyn wa madi a bea moswere bjalo ka setšweletšwa e fela e sego ngwana gomme a Paulus yo e lego tatagwe le Lorienta Lombard ba ile ba dumelelana le leano la mmago Jocelyn la go mo rekiša ka diranta tše 2020. Go tabeng ya Stephen van Ryn, moahlodi o boletše ge van Ryn a bea swanela ke go ithuta tše dintši morago ga go lahlegela ke tatagwe yo a bolailwego ge e sa le ngwana kudu ka go tseba gore bosenyi bo ama bjang ba malapa. Bao ba bego ba rata Jocelyn ba thabišitšwe ke kahlolo ya lehono e fela ba nyaka go bona Jocelyn a bušwa gae. NPA e re go tšhabišwa le go thupša ga Jocelyn go amilwe gampe setšhaba ka kakaretšo gomme molato wo o swanela ke go romela molaetša o bohlokwa gore ditokelo tša bana di bohlokwa go no swana le tša mang le mang. Kgoro tsheko e tla re go se go e ka ya šetšana le kgopelo ya go hlotla kahlolo ye ge e šita le karolo ya bomakgolopedi4 ya Lorienta Lombard. Dinyakišo tša gae ba Jocelyn o kae ga naga di sa tsene fase. Pele ka mehla go putšišo ya letšatši re rile moraga gore ba bona molato ba go tšhabišwa ga Jocelyn Smith ba tlholela bophelo ka moka kgolegong. Ra botšiša gore na ke eng seo ba mafapha a molao ba swanelago ke go se dira go hwetša Jocelyn. Letlakaleng la Facebook Tlhabiro McDonald o re ke tshwanelo gore bona bao ba swerego ba botšišwe gabotse ba tla hwetša nnete gore ngwana o kae. Tshepo Moabelo yena o re ke dumela gore ge e le nnete ya gore Jocelyn Smith o kae ntle le gore ba bona molato ba re botše ba molao bona ba tla re botša maaka ba lebeletše gore dinyakišo di fihle mafelelong. Letlakaleng la X Shoki Magapa o re ge fela motswadi wa gagwe a ka bolela nnete ya makgonte a kgodi a kgokgo gore ngwana o kae phetho ke tu. Michael Morobani yena o re dinyakišo ga di tšwele pele le mafapha ka moka a sephodisa ba kgatha tema go tee le rena badudi re tsomane le ngwana. Re a leboga ka mehla maikutlo a lena re le gopotša gore ga manefelo le lekgotlakgašo. Re gatela pele ka tšeo di rego maphodisa ka KwaZulu-Natal a netefaditše gore mogononelo wa bobedi polaong ya moithuti wa University ya Wits o Lorato Mongale o tšerwe go hlabjwa ka dipotšišo. Mogononelo yo ke mmago yo mongwe wa bagononelwa molatong wo ga go tsejwe ge e be go tla lebagana le ditatofatšo dife goba dife. Se se tla moraga gore badudi ba kwa mašu ba kgobokane go thušana le maphodisa le sonong la go nyakana le bagononelwa ba babedi polaong ya Mongale.
badudi ba kwa Mashu ba ile ba emisha ditsebe ge ba ekwa pego ya bagonanelwa ba babedi ba go amantšhwa le polao ya Olerato Mongale. Maphodisa a phatlaladitše maina a diswantšho tša Fezile Ngubane le Philange Nkosi Makhanya bao babedi ba dulago karolong ya kwa Mashu. Maphodisa ile a thakgola lesolo la go tsomana le bona le semetsing fao badudi ba ile go ba kgatha tema molatong o. We get lucky early this morning. One suspect has been handed over to the police, but thanks for the community for assisting us to get all this information. Makhathine o re go ema ka maoto ga badudi go laetša boikgafo ba go lwantšhana le bosenyi. Umphathi usufike kulelo zinga lokuthi ukwazi ukuthi badudi ba ile ba itšeela molao go ena le go emela maphodisa go ba mmušo gore o emelele. Ka ge dinyakišišo di sa tsene fase, maphodisa re batho bao ba babedi bao ba tswalanago le Makhanya ba gadikilwe ka dipotšišo. More than anything is that the mother tipped off the son while the police were in the house. So the mother calls the son and telling the son to get away when the son was hiding in another place. So that's why the mother has also been taken for questioning. Go sa le bjalo, maphodisa a dumelana gore bagononelwa ba ba bararo ke karolo ya digongwana tšeo di tlhaselago le go hula basadi kudu mabenkeleng go parara. Our intelligence has led us to KwaMashu in Durban, to the home of one of the suspects. The suspect's vehicle was later found at a panel beater workshop in Phoenix, Durban. Upon inspection by SAPS forensic experts, traces of blood was found inside the vehicle. An elderly man believed to be the owner of the vehicle has been arrested, but we are looking for 2 men believed to have been directly involved in the murder of Olerato. Ka go le lengwe go tlhole go swere tirelo ya segopotšo go keteka bophelo ba Olerato ka Bloemfontein, Free State. Olerato tlhalositšwe bjalo ka motho yo a bego a le bohlale go tloga bonnyaneng. Mongwaledi pharephare wa ANC Fikile Mbalula o re mokgatlo wa bona wa tokologo o tla tlhompha matlho a di bona gape le molwela tokologo Mohu Gertrude Shope ka go tšwetša pele melao le ka moka tšeo a bego a le tšona. Mbalula go be a bolela tirelong ya segopotšo ya Shope ka Centurion. Shope o tla bolokwa ka poloko yeo e kgethilego ya legoro la pele. Comrades, we gather here today to bear testimony to a true revolutionary who joined the liberation movement where we all knew that there were 2 outcomes or options. That it will either suffer imprisonment or death. My Shope joined exactly at that time when choices were not more than 2. She decided to join, however, because of the braveness that she had. We also celebrate an extraordinary life of a revolutionary giant, a mother of our nation, and a beacon of resilience. She was bestowed the highest honor awarded by the African National Congress to those who have made an outstanding contribution and sacrifice to the liberation struggle. Isithwalandwe Siyaparanga. Mashope's name will be forever etched in the annals of history for the profound impact she made in the struggle for justice, equality, and the liberation of our people. Batho ba babedi ba tlhokagetše mola ba mmalwa ba gobetše tiragalong ya dikgaruru tša go amana le ditaxi ka Zonkizizwe taxi rank ka Katlegong. O dumela gore mothuntšhano wo o diragetše mesong ya lehono mo go tsolego modubudu magareng ga maloko a mokgatlo wa ditaxi le baletadikgoro. Mokomišenare wa maphodisa ka Gauteng General Tommy Mtombeni o re maphodisa a kgonna go hwetša sethunya sa yo mongwe wa baletadikgoro seo se šomišitšweng mothuntšhanong wo. Mtombeni o re ba tshwenyegile ka dikgaruru tša go se fele tša go amana le boraditaxi. As we know for the fact that the issues of taxi-related violence, it is a concern for the government. And I must indicate that this morning there was some shootings, of which one will say crossfire,
amongst the rivals, and of which ultimately we had 2 people who have been shot and killed, and we can confirm that based on our interviews, one of these people belongs to a taxi association, another one is for security industry. One can confirm that we have since seized a rifle belonging to a security a company. Bageshu madumega fele re a lotšha re gatela pele ka tšeo di rego ntwa ya semolao ka ga bogoši bja mazulu e letšatšing la labobedi kgorontsheko ya boipelaetšo ka Bloemfontein. Kgošana Mbonisi Beki Themba ka Beki Zulu o ipeleditše pele ga kgoro gore kopano yeo e fihleletšego sephetho sa go hlaola kgoši Misi Zulu ka Zwelithini bjalo ka mohlatlami ga e re selo. O re maikarabelo a bona bjalo ka maloko magolo a ngwako wa bogoši a nyaditšwe gomme go na le metsotso ya dikopano yeo e hlatselago seo. Masuku o gatela gore ge nkebo mopresidente Ramaphosa a latetše ditsela tša maleba go thwaleng komiti ya go dira dinyakišišo nkabe go sena ntwa ya dikgorotsheko. Ramolao Marumo Moerane yena o rile ga se mopresidente yo a hlaotšego kgoši e fela o mo theile morago ga gore a hlaolwe le go beiwa setulong ke lapa la bogoši. Badudi ba Ventersdorp ka Northwest ba ipeleditše go dinyakišišo ka masepaleng wa tikologo wa JB Max le gore ba taolo ba dire dinyakišišo ka ga tsela yeo bahlankedi ba masepala ba phelago ka gona ka magaeng a bona. Badudi ba ile mogwanto kgatlhanong le seo se bitšwago ka bompe ya ditirelo ge masepala wa Tlokwe le Ventersdorp e sa le o kopantšhwa go hloma wa JB Max ka ngwaga wa 2016. Setlhopha sa baagi ba Ventersdorp ba mo mogwantong wa kagiso ba ikuela gore bothati jwa puso bo phatlalatse masepala wa JB Max. Ba re e sa le dimasepala tsa bona di tshwaragangwa seemo sa ditirelo mo kgaolong ya bona se tlhomola pelo ebile go na le tsamaiso eo e sokameng eo e akaretsang le bonwenwee. Ga gona sepehela se se re siamelaeng ka mo ne re ikopela gore matona a dire lifestyle audit ya di-counselara, di-supervisor, di-director le di-MMC because ka botshelo bo ba botshelang rona ra makala gore ba di kgona jang dilo tse. Baagi ba re ba utlwalelwa ke manokonoko a go sa rebolelwe ditirelo. Go tlhaga di-project tse controlwang ke ma-counselara di fella mo tseleng. So re bone go tshwanetse go le matshwanedi thata gore ditletebo tsa rona re di fe National Department ya Coxta gore kgone go dila ka mathata re nang le one both Ventersdorp and Potchefstroom. How o sa arabi within 14 days re ba fileng yone, the period of 14 days re tlo na le a total shutdown because batho ba ga ba re tsaeletsia ba it's been long re lwana. Kemedi go tswa lefapheng la bosetšhaba la dipuso tshwaraganelo ya re e tla leka ka bojotlhe go rarabolla dingongorego tsa baagi. We will convey the message to the minister together with the timelines that are being stipulated. I'm just a messenger, just to receive the memo. So I will make sure that as soon as I land in Pretoria, this matter receives attention by the relevant units. Baagi ba neetse batlhankela ba puso malatsi a le 14 go tsibogela dingongorego tsa bona. Zebulon Maine, SABC News, Ventersdorp. Kgoro ya tša maphelo ka Northern Cape gare ka mano a go kanafatša boekelo bja Kuruman wa gengwe wa Masheleng se morago ga gore go be le dingongorego ka seemo sa boekelo sa go tlhobaetša go bolela gore go na le tlhaelelo ya bašomi ka boekelong balwetši ba robala fase ka lebaka la go tlhoka malao mola dintlwana tša boithomela le tšona di šilafetše. Eno ke kgatiso ya video e bontshang balwetsi ba robetse fa fatshe. Seno ga se la ntlha se diragala mo bookelong jwa Kuruman. Ka ngwaga wa 2023, baimana ba ne ba robala fa fatshe ebile ba tlhapa ka metsi a tsididi. Bookelo jono bo thusa batho ba le 200,000 bao ba dulang mo sedikeng sa John Taolo Gaetsewe. Mme wa bana ba le bararo yo monna wa gagwe a tlhokafetseng dibeke tse 2 tse di fetileng o dumela fa loso lwa gagwe nka bolo e fogilwe. Monna wa gagwe o na le mokotsing ya sejanaga mme o bone thuso pele kwa bookelong jwa Robert Mangaliso Sobukwe mme morago a isiwa kwa bookelong jwa tlhokafaletseng kwa go jone. Motlholagadi yono a re go tshwanelwa ke go dirwa go le gontsi kwa bookelong jono. Maitemogelo a ka e ne le gore o na sa tlhokomelo sentle a sa je ka nako. Tshwarwa kwa ne se ntle ka gore a ne le ntle re rwa ka bana tshela. Go latela go phasaladiwa ga kgatiso ya video
mokhuduthamaga wa lefapha la pholo Marupung Lekwene o ne a kopana le botsamaisi jwa bookelo jono. Balwetsi ba re ga gona diphetogo. Maakano a re lapile ke maaka a bone. Batho ba sapara mo Kurumane. Batho they are dying. Dingaka di a tsamaya because there is no way go dingaka di ka dula ba sa supply ka ditlhare. Lefapha la pholo mo provinceng la re le samagana le palo e go godimo ya batho. With regards to the Kurumane casualty, it was an unfortunate situation at the time simply because plans were already underway to upgrade the Kurumane Hospital Accidents and Emergency Unit in this current financial year. Lefapha le neilwe dimilione di le 6.4 ya tsamaiso. Lefapha la re le ikemiseditse go fetolwa dilo segolobogolo ga go tliwa mo ntlheng ya palo e lekaneng ya badiri le go netefatsa fa bookelo bo phela bo le phepha. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kurumane, Northern Cape. Kgorotsheko ya magistrata wa Polokwane e tlhole e theleditše bohlatse ka ga lephodisa le balatofatšwa mmogo naye bao e lego meloko ya gagwe ka tema yeo ba ikgathilego polaong ya meloko ka nepo ya go hwetša ditefelo tša insurance. Se ka ge monyakišiši wa molato Kapteni Keshi Mabunda a fane ka bohlatse go ganetša le kgopelo ya bail. Sergeant Rachel Kutumela, moredi wa gagwe Flora Shokane le kgaetšedi ya gagwe yo e lego mooki ka mangwalo Anna Shokane ba lebagane le tatofatšo tše mmalwa tša polao bomenetša bja di-insurance le go swara tšhelete ka mekgobokgobo. Mabunda o kgathile tema ye bohlokwa ka go golega lephodisa le lengwe leo le bego le amega go dipolao ka nepo ya go hwetša ditefelo tša insurance. Rosemary Ndlovu. Mabunda o be a swere mokgobo wa ditokomane nakong ya ge a le ka lepokising la ditlhatse. O fane ka dintlha ka botlalo mabapi le gore boraro bjeo ba balatofatšwa ba šomile mmogo go bula dipolisi tša di-insurance le go romela dikgopelo tša ditefelo mo mengwageng ya go feta. O boditše kgorotsheko gore direkote tša kgoro ya merero ya selegae ga di netefatše gore Flora Shokane nnete ke morwedi wa lephodisa leo le latofatšwago Rachel Kutumela. Mabunda o fane ka tshedimošo ya go garola matswalo ya go thuntšwa ga mosadi wa Anna Shokane ka ngwaga wa 2020 ishita le go hwetša ka setopo seo se bego se swele sa lephodisa le lengwe ka sefatanegeng sa molekane wa Anna Shokane ka ngwaga wa 2013. Go tlaleletša seo kgoro e kwele ka mo Anna Shokane a sa tšwela go pele go ipshina ka mašeleng go tšwa go ditefelo tša di-insurance tša bahu bao ba babedi. Mabunda o boletše ge Anna Shokane a ile a amega lehung la yo mongwe wa leloko la gabo ka kgwedi ya dibatsela ngwageng wa 2019 mo ilego a botša kgorotsheko gore ke molekane wa gagwe. Bareki ba ka buša moya bjale. Komiti ya panka ya reserve ya melawana ya mašeleng e fihleletše sephetho sa go fokotša kelo ya tswala ka 25 basis points. Se se iša kelo ya dikadimišo ka dipankeng ya reserve go dipanka tša kgwebo go diperesente tše 7.25. Kelo ya dikadimišo tša dipanka go bareki e tla ba diperesente tše 10.75. Kelo e tla thoma ka Labohlano la 30 Mopitlwe ngwageng o. Prospects for global inflation are more complex. The United States could experience higher inflation from tariffs and supply chain disruptions. Those supply chain problems could also raise prices in other economies. At the same time, inflation could be lower given weaker world growth, cheaper oil, and abundant capacity in economies like China. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e fase. Theko ya dirafša e fokotše ntle fela le ya platinum. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e išita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka go kgatha tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso. Go šogofetše, shalom. Mogedi wa SABC2 ke rata go dumeša le go amogela bošegombo a re lebeleleng tša maemo a boso gore di eme ka tsela e jwa re lebelela gona motsekapa go bonagala go tla bana le kgonagalo tša dipula ka mesarasarane ya e le mesomeselela go tlabe go na le memoya e maatla e fokang go tsenelela jwalo gona go ya go qebega go tla bonagala go tlabe go pipile maru a re lebeleleng go sasa gore tlabe tshwaretseng go bonagala jwalo go tlabe go ne le memoya e maatla e ntše e tšutla go tsenelela jwalo gona go motsekapa dikarolong tše dintšanaga kgausi gona le Maputo
mafutho a lewatle a re lebeleleng jwale ba ka temošo ya boso ba re bontšha jwale gore go tlabe go na le moya e maatla e jutlang gona fase go lewatleng go tsenelela gona go Motse Kapa go la Western Cape go ya go lona go la Eastern Cape go la Gqeberha re lebelela jwalo gape go sasa go bonagala moya ola o tla oketšega gona maphuthong a lewatle gona go la Motse Kapa o tsenelela gape o tsenelele jwalo gona go la Eastern Cape re lebelela jwalo dikrata tša rena tša temperature re thoma gona Gauteng re lebelela jwalo go sasa re bona gona Pretoria le Bronkhortspruit go tlabe go ruthetše fere enege le gona go tlabe go ruthetše ga re gona province ya rena Limpopo re lebelela godimo go Mosina Thohoyandou le gona go Polokwane Mokopane jwalo le gona ga Mashashane wena o leng ka Bakersford Diphagane go gona ga Sekhukhune Diphagane go bonagala le gona go tlabe go fiša re lebelela jwalo Mpumalanga re lebelela gona Mashishing Emalahleng Secunda re lebelela le gona Emelo Mbalenhle le Ivenda go tlabe go ruthetše bogareng ba naga re lebelela jwalo gona go sasa go la KwaZulu-Natal re lebelela Ulundi gona go tlabe go fiša Kokstad go bonagala go tlabe go na le moya e jutlang ka mesole le mantšiboya upša bogareng ba naga go tlabe go ruthetše re lebelela jwalo go province ya rena Eastern Cape gona godimo go bommaletswai go bonagala go tlabe go tonya e le ka meso le mantšiboa go tlabe go ntše go tonya e le tšona tše 4 go ya go lesomeseswai re lebelela gona Makhanda le gona go tlabe go itekanetše ka tše lesomesenyane Western Cape go sasa re lebelela gona dikarolong tše dintšhi tša naga go tlabe go pipile maro re lebelela gona Riversdale go bonagala go tlabe go ruthetše bogareng ba naga go lebelela gona godimo gona go tsenelela dikarolo tše dingwe tša naga godimo go ba Vredendal le gona go bonagala go tlabe go ntše go itekanetše re lebelela jwalo gona Northern Cape go la go sasa go bonalela gona go la Kimberley DR go tlabe go ruthetše Sutherland go tlabe go tonya e le ka meso le mantšiboa upša magareng go tlabe go ntše go itekanetše re lebelela jwalo gona go la North Free State go sasa re lebelela jwalo Bothaville Kroonstad lebelela gona le Bethlehem Vepenary le gona Fiesburg go tlabe go ntše go ruthetše go ya gantši di ya mesong ga re lebelela jwalo go la go sasa go North West go sasa ga re lebelela jwalo dikarolong tše ding tša naga re lebelela gona Potchefstroom ga re bona gona jwalo go bonagala le gona go tlabe go itekanetše upša ka meso le mantšiboya go tlabe go ene le memoya e tlabeng e ntše e tšutla mogedi wa SABC 2 go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako ya lona ke re a e be boroko